I dobar dan narode, neznani youtuber je opet sa vama. Danas snimam vlog kako ja to čistim svoj računar. Pa da krenemo sa čišćenjem. Pa da krećemo sa videom. I da pišete. Nek tako. Da. To je moja mašina i to ćemo danas da čistimo. Vidjet ću koliko ću mogu snimati, pošto snimam jednom rukom. Pa ajde krenemo vaditi dijelove. Da, prašine što ima ljudi, vidite vi to. I ide mi ovo. Tako vamo je ova kvačica, jel? Ovo treba. Evo je, grafička izvađena. Da vidimo što ima, vadit ćemo i ovo odavde. Ove kulere. To je s ove strane. I on je malo prljav. Nije toliko strašno. Imat ćemo i ovaj od procesora. To je to. Zato treba ići sve napolje. Da vidimo, to isto ima prašine, vidite dovoljno, to će se sve očistiti. Ide mi ovaj kuler. Gdje hoćeš li? Vidite li se zapraši sad? To se sve tako vadi napolje. I to je to. Delovi.
skidamo i hard disk. Da. Čekajte samo malo, ja ovo ne mogu izvaditi. Evo ga je. Evo. I hard disk ide napolje. Sad šta će da radimo? Sad ćemo vidjeti koliko ovdje ima prašine. Da vidimo ovamo. I koliko ovamo ima. Nije puno baš prašno. Ima prašine. Vidite prašine. Napajanje isto prljavo. Ništa. Napajanje izduvam sa pumpom za bicikla. To dođe ovako i onda ga izduvam. Tako ja to izduvam. Ja sam napajanje očistio. Napajanje je čisto. I sad ćemo malo izduvati ovako. Čekajte, gdje sam? Ovamo ćemo ovo istresti. To je to. I sad da čistimo hard disk, kako vi vidite da je to prljavo isto sve. To se sve mora očistiti. To ja sve oglancam i tako da to mora biti čisto. Ideme. Evo. To meni mora biti sve lepo čisto. Bude ko iz radione.
čist je. Ko je izradio onaj? To je znači čisto. Sad idemo kuler. Vidite kako je kuler prljav. Sad idemo njega očistiti. Njega ćemo isto očistiti ovako. On isto mora da bude čist. Pa malo, samo malo. Koje sam čistio, šta sam čistio? Gdje mi je kuler, evo. To je kuler. Daj. Gdje mi je? Svašta. Da s ovim očistim kulerom. Očistim isto ovako. Sve detaljno. Fuj, malo ima prašine, ali to sve nema veze. To se sve očisti kako je potrebno. Ne vidim šta ja tu trebam, ništa. Sad uzmem krpom i onda krpom obrišem ove lopatice da bude čisto. Ja kapuljaču držim na glavi ko da kiša pada u sobi sunce. Vidite, tako to ide. Neke porukice mi stižu. Neko mi piše. To nije dobro. To je tako. Evo ga. Evo, čist je i ovaj kuler kao iz tvornice da je izašao. Sad idemo sljedeći kuler čistiti. Znači sad čistimo kuler od sistema. I onako vidite, malo je prljav. Malo ko se stoji kamera. Nema veze samo malo da ja to vidim. Da, malo prašine puno ima i ovdje, ali to nema veze. Sad čistimo kuler od sistema. Od sistema. Ajde, hoćeš li izlet napolje? Sad njega isto sa kistom očisti.
prebrišem sa krpom i on je isto kao iz prodavnice. Ajde bre. Pa gdje mi je twist, bre, ništa nema, sve mi odlazi, krenilo. Vidite, to se tako čisti. Ni kompresorom se ne može očistiti ovako kako ja to očistim. Sve detaljno. Nema prašine ni malo. Evo ga, ljudi, i ovaj je kuler čist kao iz prodavnice. Evo, vidite, i on je čist. Kao iz prodavnice. Čisto. Ovaj smo vidjeli. Sad ide grafička nared. I koja ždaja, ali prljava ljudi, moramo i nju očistiti tako ko što čistim i ovo. Samo kažem, trebate dobro paziti, kad otvarate računar, trebate se uvatiti gdje imate željeza ili nekog čelika da se izvuče iz vas elektricitet. Jer ako dirate rukama, odmah možete da izjeznete komponente. I onda mogu da komponente krepaju ako imate u sebi elektriciteta. Da. I dobro pazite ako radite ovo sa kistom, da nije kist na elektrica, možete s time oštetiti komponente. Jer ako oštetite komponente, može doći do velikog problema. Ali ja to radim pažljivo, tako da ja s time problema ne mogu da imam. Evo me ponovo, ja sam kući pa moram vatru paziti. Tako da. Sam kući. Pa rekao, ajde da snimim ovo šta radim. Naravno i ovo malo očistim isto ove lopatice, ovdje kulera očistim sa. Jer ako to ne mogu očistiti, moram baš sa kistom malo očistiti. Joj.
To je čisto sve kako sad treba biti. Da. Sve detaljno. Da se lepo očisti i mirni ste. Kroz neko vrijeme, zavisi koliko imate vi prašine u sobi. Evo. Fuj. Evo, i grafička je čista, kao suza. Sve je čisto. E sad, ovo od procesora da isto malo očistimo. Što se tiče komponenata, one su čiste, samo da očistimo. Ovaj hladnjak pun prašine, on se baš nakupi prašine, užas. I malo ploču očistimo, ovo sve što imamo očistimo unutra i to je to. Što se tiče čišćenja. Sorry. Da. To je to. Eto, i ovo je čisto. Da skinem i ovu masku odavde, isto vidite. Ja i to skidam. Sve ja to čistim, a vidite kako je to prljavo, čovječe. Sve ja to očistim tako da bude čisto. Da.
Evo gledajte, to je sve isto čisto. Tu i prašine što ima, čovječe. Za mjesec dana se naguta prašine kod 2 usisivača, vrati. Eto, i prednja maska računara je čista. Sad da vidimo što sad trebamo da čistimo ovdje. Idemo čistiti hladnjak računara. Kako me nerviraju ovi kablovi, ima ih milion, da mi sve počupam na polje. Sve ja isčupam na polje. Tako. Znači njega isto izduvam sa pumpom, ako bude mnogo, vidjet ću ovako. Pičko strino, to je prljavo, vrate. To je donekle i dobro. Ajde, otvaraj se, vidi ovo. To je to prljavo, čovjek, mislim da vi to vidite kako je to prljavo. Pogledajte šta prašine unutra ima. I to je sve. Pokupim sa ovim. Vidite vi tu prašine. Šta se tu nakupi. Što vi to. Da. Sve se to napuni puno prašine. Do odavde protein. Vidite i ovdje prašine već. Ako se vidi dobro. Ima puno. Sad nema više toga. Fuj. Nema više toliko prašine, gdje mi je delova od kompjutera, vidite ljudi, više šta toga ima. Da. Sve to
prljavo, prlavo. Da vidimo napajanje, kako mu je napajanje, mu je malo čisto, to sam očistio. No i ram neću dirati odatle, njega neću čistiti. Dobro je on očišćen. Nego ću samo izduvat. Da. Vidite u preindeo isto, to je prljavo sve. Sve se to mora očistiti. Oj, prašine, mamu, vidi ovo. Vidite vi to, čujte prašine šta ima ovdje, a? Užas ima prašine, užas. Da ove žice samo ne puknu, pošto to je bilo već jedno puklo pa sam morao lemiti. Morao sam lemiti. Ovaj SATA kabel. To bi bilo to što se tiče toga. Da ga polegnem i da ga polako sastavimo. Prvo ćemo ubaciti da vidimo. Hard disk. Nešto još malo prljavo, no, što mi nervira ta prašina tolika. Ne, to je to. To znači on ide ovako. Ovdje.
I on ne može nikuda. Može, čekajte samo malo. Eto ga. On je čvrst sad. Stavljamo mu SATA kabel i čekajte, ne. Ovo ide ispadaj napolje, bre, šta se gubiš. Lol. Idemo prvo staviti. Ne. Ovaj stolak ovako. Idemo mu staviti kulere. Ovaj kuler. Da, ovaj je za... Kako nije očišćeno, znam da sam ga očistio. Jer se dešava, čekajte, nešto nisam. Utrikao da znam da što hoće. To ovako ide. Brać, dao majstor? Ne. A? Ne. Dobro. Tako. Sad spojimo ovdje. Napajanje. Ovo. Sad stavljamo ovaj kuler ovdje, to je od sistema kuler. Čekajte kako to ide. Tako to ide unutra. Znači s ove strane ovako. Tako. To je dobro. Tako. Stavimo sad. Ne.
vamo. Vamo. Jesam, gledao sam svoj broj telefona. Snimam, pa ne mogu pričat. Ovako. I ovo stavim. Ovdje. Napajanje hard diska. To je sve stavljeno. Grafička će kasnije. Čekaj. Trebamo ovo staviti. Eto ga, ovo je dobro sjelo. To je tako. Sad ide grafička na red. Gdje smo ostavili grafičku, jedna je tamo. Grafička je vamo. I ona je čista. Možda još malo da je očistim. To je to. Sad ona ide na red. Da se stavi u slot. Tu ti telefon. Ti završio? Završavam polako. Očistim i ove vragove. I sad ju pričvrstim s ovim zelenim. To bi bilo to. Sad ćemo ga izravnati. Čekaj. Tako.
rekao da sam se ja udjebio. A? Ja sam rekao da sam se ja udjebio. Misliš? Zamisli. Jer gledaj, brat, se skida čovječ. Hoću. Gdje? Pa našo se tu skidat. Snimaj. Da, našo se tu skidat. Deca gledaju na YouTube-u, ljudi, ti se skidaš. Pa to nevjerovatno. To nije za djecu. To je za odrasle. Eju. Ovo moram da isjećam. Nema da sjećaš. Moram jer će mi banovat kanal. Jeba. Šta, oni to ovo smatraju pornografijom, bogati? Da. Sad sve po novom zakonu, gura. Sad ne možeš baš tačno paziti šta stavljaš na YouTube. Jesu ludi. Sve po novom zakonu, već su njih 100 profila već ugasli. Alo, YouTube, nisam malo pokazao, sam se skidam. Ne boj se ti. Njihov to sistem radi, ne radi oni. Sistem kaže šta, i ono što valja, on će reći jebi ga da Da ne valja. da ne valja i ode kanal. Ja. Ju. Raspada se. Ju, nešto me na ovoga. Ne, Ja malo lego u krevet. lez. Pa onda makni se krevet. Pa ne mogu se makniti. Ustaj bahan dole je. Da. Ustaj bre. Ne sad mogu. moje slušalice dole. Lez tamo. To vam je to ljudi kad ne možete na miru ni da snimate, uvijek vam mora neko čeprkat postaviti. Vidi alata, vidi. Da, to kinesko. Šta kupi onda? Nemam niš protiv Kineza, ljudi, ja se malo šalim. A, protiv kineskinja. Ni protiv njih nemam ništa. To te ja pitam. Brate, mili, bježu podac. Jer ovdje sad striptić buraz izvodi, možete gledati. Čekaj. Trebamo... ovo staviti. Eto ga, ovo je dobro sjelo. To je tako. Sad ide grafička na red. Gdje smo ostavili grafičku, jedna je tamo. Grafička je vamo. I ona je čista. Možda još malo da je očistim. To je to. Sad ona ide na red. Da se stavi u slot.
što ti telefon? Ti završio? Završavam polako. Očistim i ove vragove. I sad ju pričvrstim s ovim zelenim. To bi bilo to. Sad ćemo ga izravnati. Čekaj. Tako. Ja sam rekao da sam se ja udjebio. A? Ja sam rekao da sam se ja udjebio. Misliš? Gledaj, brat, se skida čovječ. Hoću. Gdje? Pa našo se tu skidat. Snimaj. Da, našo se tu skidat. Deca gledaju na YouTube-u, ljudi, ti se skidaš. Pa to nevjerovatno. To nije za djecu. To je za odrasle. Eju. Ovo moram da isjećam. Nema da sjećaš. Moram jer će mi banovat kanal. Jeba. Šta, oni to ovo smatraju pornografijom, bogati? Da. Sad sve po novom zakonu, gura. Sad ne možeš baš tačno paziti šta stavljaš na YouTube. A jesu ludi? Sve po novom zakonu, već su njih 100 profila već ugasli. A YouTube nisam malo pokazao, sam se skidao. Ne boj se ti. Njihov to sistem radi, ne rade oni. Sistem kaže šta, i ono što valja, on će reći jebi ga da. Da ne valja. Da ne valja i ode kanal. Ja. Ju. Raspada se. Ju, nešto me novoga? Ne, Ja malo legu u krevet. ulez. A onda makni se krevet. Pa ne mogu se makniti. Ustaj bahan dole je. Da. Ustaj bre. Ja Ne sad mogu. moje slušalice dole. Lez tamo. To vam je to ljudi kad ne možete na miru ni da snimate, uvijek vam mora neko čeprkat postaviti. Vidi alata, vedi. Da, to kinesko. To kupi onda. Nemam niš protiv Kineza, ljudi, ja se malo šalim. A protiv kineskinja? Ni protiv njih nemam ništa. To te ja pitam. Brate, mili, bježu podac. Ja ovdje sad striptić buraz izvodi, možete gledanje uživo. Bocni tu ta s ovim kistom. Strmovanje uživo, ljudi. Aha. Eto ga ljudi, što se tiče čišćenja, to je to da više ne dužim šta dalje radim. Sad sam ga sastavio i onda ću da ga upalim. Idemo se ja i brat boksat. Pa da vidim kako radi. Idemo se boksat. Da li je sve dobro spojeno. Sad kad se zapali. I onda nakon toga čistim sistem, skeniram ga detaljno, brišem sve smeće što ne treba iz sistema i on je novi kao da je iz radnje izašao. Tako to je du. Nema više ni sistema ni kompjutera. Ni mene naravno. To bi ljudi bilo to. Čujemo se, pozdrav. Ovo je bio Neznani YouTuber. A ja vas pozdravljam i vidimo se u sljedećem klipu.